Mahinda kwa mahinda gicigo giki kia ubunge kia Mwingi ya Rugongo kaunti-ini ya Kitui kianagumirwo ni riũa ihiũ riria ricungagiriria nyota na ng'aragu ni wagi wa maĩ ma kuigana. No thina ũyũ wa maĩ ũrĩa ni mũigũ ũrĩmi-inĩ ũkumia gicigo-inĩ giki ũkirie guthira thutha wa mũmbunge wa gicigo giki ũnyitanĩri-inĩ na rũhonge rwa kugetha na kuiga maĩ bũrũri-inĩ kũrĩkĩrĩria tabarĩra ya wenji wa thiranga. Hii mradi imetusaidia sana. Tangu ianze tulikuwa na taabu ya maji, lakini saa hii hata kutoka asubuhi hadi jioni tunachota almost mitungi 200 hivi, na tulikuwa tunaenda kilomita kama 7 kwenye tulikuwa tunachota maji hapo mbeleni. Thiranga ici ni ciriũkĩtie mwĩhoko wa aikari a gĩcigo gĩkĩ arĩa mathiaga thabarĩ ndaya ya kilomita o cia Kenya 6 nginya 7 magĩetha itata rĩrĩ rĩa bata rũĩ-inĩ rwa Thũngũthũ, na harĩa rĩngĩ rĩonekera rĩkendio goro ta mũguongo na kũmatiga mahinyĩrĩrĩkĩte kĩmũhuko. Nilikuwa nachota, ninanunua maji, kununua mtungi moja shilingi 30, na nilikuwa ninaumia sana. Njoo niko na watoto watatu wako Kalonzo Secondary, na nilikuwa naumia sana. Lakini kwa wakati huu naona nimesaidika kwa sababu hiyo pesa nilikuwa naingia kununua maji ndio nitakuwa napeleka shule. Hapo tulikuwa tunachukua maji kilomita 6 kutoka kwetu area, na saa hii ile kilomita tunatumia ni 1.5 kutoka kwa hii. Juu kama mimi mtoto wa shule nilikuwa nasomea day school. Sasa ilikuwa wakati mwingine nilikuwa naamka asubuhi nakimbia mpaka mtoni naenda nachota maji alafu nakimbia shuleni. Sasa hii mradi imetusaidia sana. Gukinyeria riu thiranga 7 iria cihũthĩrĩte ciringi o mirioni 10 nĩ irĩkĩte na cikahũmũra aikari ng'endo ndaya na cikarurumũra ũrĩmi wa maĩ na ũguo kũimbaimbia gĩkabũ kia irio mwena ũyũ. Kwa mama yetu tumeshaanza miradi ingine huko ya shamba, kupanda shamba ngunia. Sasa hatuna shida ya mboga. Ninaona tukiendelea hivyo hata miti tutapanda mboga, tutapanda mahindi. Riu aikari ni marakenerera kimera giki kia mbura ya mwere kuona ni marahota gutega maĩ ni ũndũ wa mahũthĩro ma rũciũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.